budak. Batu korong padat. Wah. Mutak payah he. Masang tu dahil kami lewat pandai sakuk ak ni kalau Wala. apa. Mau nani sino proyek ko he. Na kami suso. Ah, ang daming mo. Pwede niya. Baboy. Oh. Ha? Oras sa ilang malahan. Kare. Tapos mo ba? Sige ko sukma. Ha? Sige takal mo di. Beginilah suasana keadaan ketika keluar suluk persulukan di Batu Korang, Pesantren Batu Korang. Rasanya alhamdulillah donornya masuk sekitar 200 orang. Alhamdulillah. Chua. Baboy. Oh. Ha? Oras sa ilang malahan. Kare.